I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas igramo Uberstrike na mapi The River. Zašto? What? Prestani da lagaš. Samo malo. Vidite kao što vidite, kupili smo nova oružja. Vidite, laga previše, ne normalno. Opa. Ne znam hoćete li moći što da vidite. Samo je malo falilo, ne veze, 4-2 skor. Idemo po pobjedu, pobjeda je naš. What? Gdje je nestao? Gdje je nestao taj čovjek? Idi brate, dođi. Osti kako je. Ujme. Chris. Opa. Dobar si. Ali, ipak sam te opet ubio. Dođi. What? Ubio me, a dobro, 80 je level. Ima oružje, pojačano do kraja. Ujme, shit. Samo da ne dođe, dobro. Opa. What? Kako? Opet ti, Chris? 23 si level. Opa. Aj, dođi. Dobre. What? Kako i ovaj moj rješava? Dobre, nije me ubilo. Opa. Pa ne možeš me tako ubiti. Nema. Dođi peder, dođi malo peder. Dođi vamo. What? Kako ga ubije? Ne. I mi smo dobili, ljudi moji, to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!